Prva vežba u kancelarijskim uslovima za vrat. Vežba se zove sat i služi za opuštanje i pokretanje vratnih mišića i vratnih pršljenova. Ono što je bitno da prvo udobno i pravilno sednemo, tabani su na podu, blago stegnemo stomak, izvučemo celu kičmu i ruke su nam opuštene. Zamišljamo sat ispred lica, znači vidimo 12, 3, 6 i 9. Udah i sa izdahom idemo bradom na 12. Zatim na 1, 2, 3, 4, 5, 6, brada ide ka grudima, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah i sa izdahom ispravljamo glavu. Ponovo udahnemo. Izdahom idemo bradom na 12. Sad 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. I ispravljamo glavu. Kako pacijent može sebi da pomogne kod reumatskih problema? Zahvaljujući Arthro-Cure-u, reumatski bolovi koje osjećate će se ublažiti, upale umanjiti, zglobovi će vam biti kao podmazani, kosti ojačane, a vaša pokretljivost će se popraviti, povratiti. Sadrži 6 sastojaka, glukozamin koji pomaže da se poveća pokretljivost zglobova i smanje bolovi. Tamjan ima snažno antiupalno delovanje i efikasno ublažava bol. Đavolja kandža, osim što smanjuje upalu i bolove, pomaže i u izgradnji hrskavice u zglobovima. Zimzelen ima protivupalno, sedativno i analgetičko delovanje. Rastavić sprečava gubitak koštane mase i smanjuje bolove. Kora bele vrbe ima protivupalno dejstvo i prirodni je analgetik i antipiretik. Arthro-Cure se proizvodi u Francuskoj po recepturi čuvenog reumatologa profesora Henrya Varsana. Ukoliko niste 100% zadovoljni rezultatima postignutim upotrebom Arthro-Cure, novac će vam biti vraćen.